Oke, jadi di sini kalian boleh foto-foto di dekat kuda ini ya. Ini udah macam di Paris pula. Oke, jadi perlu kalian tahu, saya sudah selesai melihat suasana istana. So, ini adalah bus lain. Tadi busnya beda, sekarang busnya beda ya. Tapi berhubung kita udah beli tiket, kita boleh naik bus ini untuk melanjutin perjalanan kita pergi ke Kuala Lumpur. Kita lewat dataran Merdeka. Garden of your attention, like Hibiscus Garden, Orchid Garden, or some butterfly farm. Kita jalan Dan kurang lebih 5 menit. 5 menit. Tapi nanti kalau bus ini jalan, kita tunggu bus lain boleh naik? Bus lain di belakang mungkin lagi 10 ke 15 menit akan sampai. Akan sampai Ya. lagi. Oh, jadi jalan. Oke, kasih Bang. Alright. Kalian boleh lihat ini adalah Balai Polis Negara. So they with the hydraulics they can blow a hose. So when it's broken down. Bang, kalau mau naik bus ini boleh naik dari sini? Boleh naik dari sini. Beli tiket sini lah ya? Beli tiket di dalam bus pun boleh. Oh. Nak beli online pun boleh, tak ada masalah. Oke, jadi buat kalian yang baru selesai lihat Museum Negara ini, bila kalian mau lanjut naik bus ini, kalian boleh beli tiket macam saya. Saya mau beli tiket, Bang. Berapa harganya, Bang? Malaysia kan non-Malaysia? Indonesia. RM60. RM60. Oke, harga dia RM60. Kalau Malaysia murah lagi? Malaysia 60. RM30. 30. Iya. Oh, murah ya. Stop talking. Oke, jadi setelah kalian turun dari bus itu, kalian boleh jalan-jalan dalam 10 menit di sini. Ini adalah Istana Negara dan dia sudah macam di London ya. Wow. Ada kuda ya. Of a new Lieutenant King and the appointment of a new Prime Minister and the federal government. Oke, jadi kita udah sampai di pemberhentian terakhir bus ini. Sekarang saya akan turun di Sungai Wang dan saya boleh ngopi, makan di mall ini ya. Buat kalian mau jalan-jalan melihat suasana Kuala Lumpur, kalian boleh coba bus ini dengan harga RM60. Kalian sudah boleh jalan-jalan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kuala Lumpur, Malaysia, khususnya di Museum Negara ini. Kenapa aku siang-siang di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda di sini aku mau naik bus KL Hop on Hop ya. Jadi perlu kalian tahu, setelah kalian jalan-jalan melihat suasana Museum Negara, kalian boleh lanjutin perjalanan kalian menggunakan bus KL Hop on Hop ini untuk pergi ke Kuala Lumpur, khususnya di Sungai Wang ya. Dia akan turun di Sungai Wang atau KLCC. Nanti kita lihat kemana aja bus yang ini. Tapi bila dia ke istana, mungkin aku akan turun di kawasan istana, nanti aku akan buat video. Dan perlu kalian tahu, naik bus ini nggak ada tiket di sini ya. Dia nggak jual tiket di museum ini. Mungkin saya akan tanya nanti macam mana dapat tiket di museum di bus ini, atau dia langsung beli di bus nanti ya. Jadi apa-apa benda, jom kita tunggu dulu
bus KL hop on hop. Nah, ini tempat nunggunya ini. Ada tempat Grab. Kita tunggu di sini ya. Nanti dia akan datang. Kita tunggu busnya dulu. Oke, jadi busnya sudah sampai. Di sini aku mau tanya abangnya. Bang, kalau mau naik bus ini boleh naik dari sini? Boleh naik dari sini. Beli tiket sini lah ya? Beli tiket di dalam pas pun boleh. Oh. Beli online pun boleh, tak ada masalah. Oke, jadi buat kalian yang baru selesai lihat Museum Negara ini, bila kalian mau lanjut naik bus ini, kalian boleh beli tiket macam saya. Saya mau beli tiket, Bang. Berapa harganya, Bang? Malaysia kan non-Malaysia? Indonesia. RM60. RM60. Oke, harga dia RM60. Kalau Malaysia murah lagi? Malaysia 60. Ah, RM30. 30. Iya. Oh, murah ya. Oke, jadi kalau kalian selesai lihat Museum Negara, bila kalian mau lanjut naik melihat suasana Kuala Lumpur, kalian boleh lihat video ini macam saya. Sekarang saya beli tiket di sini. Ini adalah bus KLCT Uplink. Nah, ini nama dia. Ini kita pergi mana aja ini nanti? Ada di dalam, ada Di dalam. Oh. Ke istana juga enggak ada? Ada. Ada ya? Selepas ini. Oh, selepas nih Yes. istana. Ini tiket boleh digunakan hari ini sampai jam 6. Jam 6. Bas terakhir jam 5. Sebelum jam 5. Esok boleh lagi lanjut guna tiket yang sama 9 pagi sampai jam 1 tengah hari. Oh. Kalau mau turun di mana-mana hentian, nanti bas akan sampai setiap 20 ke 30 minit. 30 menit. Yes. Oke, jadi perlu kalian tahu harga 60 ini, tiket ini boleh pakai sampai besok jam 1 ya. Murah, termasuk murah, Bro ya. Jadi apa-apa benda, saya akan simpan tiket ini, saya akan lihat. Ini langsung jalan ke berhenti dulu? Iya, mau jalan. Oh, sebentar, Bang ya. Oke, jadi sekarang saya mau naik dulu bus ini. Oke, jadi sekarang saya mau naik bus ini dulu. Jom. Langsung naik? Oke. Ini driver dia. Jom kita naik ke atas dulu. Sebab saya suka di atas. Ya, langsung naik ya. Langsung jalan. Tapi kalau jam segini naik ya agak panas gitu ya. Oh. Saya dorong pulang. Oke, jadi di sini aku naik bus ini untuk melihat suasana dan mengelilingi Kuala Lumpur siang-siang. Dia akan berhenti di Istana ya, Istana Negara. Cukup dengan 60 ini, nanti kita akan keliling Kuala Lumpur.
historical legacy of Malaysia's national heritage and culture. National Palace, which spread across 97.65 hectares of land in Jalan Dua Kuala Lumpur, is the centerpiece of the country's constitutional monarchy. The position of Islam as a religion of state and other aspects that define the nation's identity, consisting of three main components: formal, royal, and administration. National Palace has suites and hall built for specific use and purpose, and the Balaram Sri of the main throne room has been used for official function, including ceremonial occasion of taking the royal pledge, the installation ceremony of a new Latin king, and the appointment of a new prime minister and the federal government. Ladies and gentlemen, for information, our bus will be taking a 5-minute break here. 5-minute break. Jom, kita turun dulu untuk melihat Museum Negara. Halo, Bang, berapa menit kita jalan? Dan kurang lebih 5 menit. 5 menit. Tapi nanti kalau bus ini jalan, kita tunggu bus lain boleh naik? Bus lain di belakang mungkin lagi 10 ke 15 menit akan sampai. Akan sampai lagi. Oh, jadi jalan. Oke, makasih Bang. Alright. Oke, jadi di sini aku bagi tahu kalian ya, pentingnya naik bus ini sangat bagus ya. Kenapa aku bilang gitu? Kalian boleh ditinggal sama bus ini, terus kalian boleh jalan-jalan di Istana Negara ini dari Museum Negara. Habis ini mungkin aku akan pergi ke sesuatu tempat nanti, mungkin ke LCC atau apa menggunakan ini. Saya akan turun sebentar. Jadi di sini aku akan ajak kalian melihat Istana Negara secara dekat. Jom kita dekat dulu. Oke, jadi setelah kalian turun dari bus itu, kalian boleh jalan-jalan dalam 10 menit di sini. Ini adalah Istana Negara dan dia sudah macam di London ya. Wow. Ada kuda ya. Yang menjaga pintu ini kuda. Besar dia, tinggi ya kudanya. Oke, kuda ini sangat besar, jadi ya, yang menjaga pintu ini ya. Oke, jadi di sini kalian boleh foto-foto di dekat kuda ini ya. Ini udah macam di Paris pula. 10 menit oke lah, tapi di luar saja ya. Oh, this is the right time.
capek nih. Wah. Oke, saya cukup beruntung. Oke, jadi saya sangat beruntung tadi ya melihat pertukaran kuda di Istana Negara ini. Buat kalian mau datang ke sini, kalian boleh menggunakan bus hop in hop tadi itu. So setelah ini kita nggak boleh masuk ke dalam ya, ke istana ini, cukup sampai di depan saja. So di sini saya mau balik dulu ke tempat sana untuk naik bus lagi untuk pergi ke, mungkin dia akan berhenti di KLCC atau sekitarnya ya. Jadi buat kalian yang lagi melancong ke Malaysia, kalian cocok naik bus ini. Jom. Oke, jadi perlu kalian tahu, saya sudah selesai melihat suasana istana. So ini adalah bus lain. Tadi busnya beda, sekarang busnya beda ya. Tapi berhubung kita udah beli tiket, kita boleh naik bus ini untuk melanjutin perjalanan kita pergi ke Kuala Lumpur. Oke, jadi tiket ini kita boleh pakai lagi ke bus lain. So, di sini aku naik lagi ya. Naik dulu. Oh, no. Saya akan duduk di sebelah sini biar boleh lihat pemandangan. Oke, jadi kita lanjutin perjalanan dulu. So di sini saya tinggalkan Istana Negara. You head off to Packer and grab the trailer. Orang baru sampai dari Thailand, dari apa? Tapi enaknya jalan sore ya, kalau malam siang kayak gini panas. Jadi kalau mau jalan pakai bus ini sore atau pagi. Oke, nanti kita lanjut lagi, dia berhenti di mana. Besok kita akan coba buat video ini.
Dataran Merdeka. Where'd you say? Might get a good run, Scotty. That's what the buses keep trying to do. Yeah, oh no. That's too late for us. From the Sultan of the Summer winning his second Curl of winning Cloud Tower.
We have front stop number 24 Merdeka Square. On your right hand side, Abdul Samad Building. Eastern called Building with the Clock Tower. In this area, you can also visit the National Textile Museum, Kalian boleh Masjid Jam, turun di and sini. KL City Gallery. Saya City Gallery. Masuk lagi. Panas juga. Enaknya naik bus ini pagi atau sore ya, sebab kalau siang kayak gini gila panasnya luar biasa. Oke, kita jalan lagi. Dataran Merdeka. Chowkir ada business area where we talk about the wholesale of toys, chemical bundle, edible food. Choket. We have for the stop number 25, Chow Kit Road. It's famous with the Indonesian food and Malay food. You have for the stop number 25, Chow Kit Road. Kalian boleh turun di Choket ini.
now we head for the spot number 10, Sunway Putra Hotel. Situated directly opposite Putra Hotel Center, the 5-star Sunway Putra Hotel is nestled in the heart of the Diamond Triangle, one of Kuala Lumpur's most electric places. On your left-hand side, Sunway Putra Hotel and Mall. Also with over 80 beverage outlets. We have on spot number 26, Sunway Putra Hotel and Mall. And employ young, driven. We were driving home last year from a show, or a year before, sorry, not them. Oh, they're in the same car. And he followed us on the freeway. So Scott's his boss. He's been a fucking Cut in front of him, hit the brakes, going around the outside, getting side by side of him. nobody fucking fit. And I was like, and Scott he laughed at it a couple of times, and then kind of it's a bit awkward. And the first thing I would have done Monday morning is said, what the fuck were you doing? Customers would go. He was the same. Yeah, I'm taking that call. Not my problem. that's when they had two mobile numbers. It's going on one there. Actually, Yeah. the killer had two mobile numbers. All of these. You never get hold of him. You know what, mate? Leave his mobile. Other one, when customers are around, what do you want to sell? What do you want? You're available to sell. Yeah. Every upstairs, chat, stuff like that. Because they know what a deal with. Where's BUDs? Where's that? Yeah. You're gonna get home. They need to because they learn to grow and straight. He's correct. We're buying a new van when we get home. Why? This one. Hard though. But you always kick me. She pushes me away.
get that. Nicer than him. Oh, hello. Do you want to just play a little recording? You play a recording, mate. I don't rip the paint off the wall. Oh, we changed it. My son now picks up Bonnie and Scott. I said, Cricket Dennis, this is where you get off the Twin Towers. We're close to Twin Towers. There's a rotational thing. This is the closest you get to on the Hard Rock. Get some chicken wings from there, they're good. This is cool, the Don. Yeah, go ahead. How's the guy who was setting up for and then he ran over and asked us for a Oh, what was he doing? The one that's getting our breakfast and booking the car and stuff. He said, I do want to can you do me a favour now and do a TripAdvisor review? the And hotel. no, for him in particular. Oh, The hotel and his name. the motel won't get his name. No, the hotel and mention his name. There you go. Do something and then ask for some pay. One Sungewang Plaza, interchange stop to City Road or Red Line. If you plan go to Betola Street Tower, KL Tower, you can go down here and wait for the next bus, 10 to 15 minutes. This bus only go to Gardenwood or Green Bus. We have roller stop number 1. Sungewang Plaza, interchange stop to City Road. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di Sungewang Plaza. Perlu kalian tahu, kalian boleh beli tiket di counter sebelah sana itu. Harga dia Rp60 untuk orang Indonesia atau pelancong, dan tiketnya boleh pakai sampai besok ya. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di